السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مطبخ مستر شيف. لو أنت أول مرة تشوف قناة متنسيش تشترك القناة، ياريت نهتم باللايك علشان ده بينشر الفيديوهات. ومحتاجة رأيكم في الفيديوهات اللي فاتت. النهاردة يا جماعة عندنا أكلة بسيطة أوي وسهلة، يعني لو حابين ان احنا طبعا في الشتاء دلوقتي والليل بقى قاعدين بقى طول النهار طول الليل قدام التلفزيون، عايزين نعمل حاجه ناكلها بدل من الشراء من بره. انا النهارده هعمل لكم فطيره حلوه قوي بالجلاش، فطيره بالسجق سهله وبسيطه واقتصاديه جدا الاولاد تعملوها. تمام، مكوناتها بسيطه. طبعا جايبه الجلاش عندي وعندي السجق وعندي هنا مقطعه طماطمايه وكم قرن فلفل حراق، ممكن تشيل الفلفل الحراق وحط مثلا فلفل رومي، وعندي بصلايه صغننه. وهنا علشان ان احنا لتسقيه الجلاش عندي هنا زبده وعندي واحده زبادي وبيكنج باودر وعندي كمان بيض. هنركن الحوار ده كله على جنب لحد ما نشوف الايه السجق اللي احنا هنعمله الاول، بعد كده نرجع نشوف الجلاش. نشوف الاول الحشو وبعد كده نشوف الجلاش. جبنا الطاسه بتاعتنا وحطينا شويه زيت بسيط جدا. هننزل بقى كده على طول السجق. انا طبعا بتركي السجق ما بحبش اقطعه خالص الا لما ياخد صدمه كده اهوت في السخونيه بتاعتها عشان ما يفرولش مني. نزلوا كده زي ما هو كده. عايزين بقى انتوا تعملوا سجق، عايزين تعملوا عندكم هوت دوج، عندكم اي حاجه، ميكس جبن، اي حاجه. بس انا هعمله بالسجق عشان ايه بنتي عايزاه بالسجق. تمام يا جماعه، انا بقى ايه بديله صدمه الاول خالص كده واشوحه خالص، ثم ايه مقطعاه حتت صغيره عادي خالص، عشان لما بيتقطع وهو ني بيفرول وينزل طبعا الحشو بتاع السجق اللي جواه. تمام كده، حاجه سهله وبسيطه قوي، بدل ما نجيب بقى بالليل سندوتشات ولا نجيب بيتزا ولا زي ما قلت لكم يا جماعه الايام دي الدنيا غلا جدا، فخلينا في الايه في المضمون ونعمل كل حاجتنا في البيت. شايفين كده حاجه سهله وبسيطه. خليه بس يتشوح كده مع نفسه كده اهو ونرجع لبعض تاني. قطعت زي ما انتم شايفين اهو كده هو السجق بتاعنا خلاص كده. هنحط بقى ايه ننزل بقى حاجاتنا بقى كده. البصل تمام كده، والطماطم وشويه الفلفل الحراق. زي ما قلت لكم عايزين تستغنوا عن الفلفل الحراق شيلوه حطوا فلفل اخضر. كده التوابل كلها هنحطه طبعا ايه التوابل بتاعتنا، الفلفل الاسمر، فلفل اسمر، وكمان هنحط بردكيا بردة، معلقه حلوه كده ايه من البردكيا. تمام كده يا جماعه، انا مش هحط ملح كتير علشان السجق دون بيبقى اصلا ايه في توابل بتاعته يعني ومظبط، يعني مش عايزه احط كتير عشان ما يبقاش حادق. تمام كده، ونقلب بقى كده اهو. شايفين الجمال يا جماعه، حاجه خفيفه كده وسهله، ولا نشتري حاجات من بره ولا الكلام ده خالص. نضمن حاجاتنا في بيتنا وفي نفس الوقت توفير للولاد. طبعا بيبقوا قاعدين طول الليل قدام التلفزيون في الساعه عاديا، فهي شويه ايه سجق كده هو او سوسيس او اي حاجه بس كده اهو. تشوحها تشويحه كويسه، نخش على الحشو على طول. انا خلاص طلعت اللي انتوا شايفين كده اهوت الجلاش بتاعه غطيت بس عشان ما ينشفش مني. عامل بس الخليط اللي احنا بقى ايه هنسقي بيه او هندهن بيه الجلاش بتاعنا. انا جبت اهو زبده سيحتها شويه في الميكروويف. تمام، هنجيب بقى كده اهوت ايه بيضايه. ماشي يا جماعه، كل ما باجي والله اصور بيبقى حظي الغساله شغاله وهو ورايا في نفس الوقت، يعني ما فيش مكان غير كده. يعني ان شاء الله هحاول بس ان انا اجيب مايك يعني عشان الصوت يبان كده. انا حطيت بيضه، هنحط كمان معلقه بيكنج باودر. البيكنج باودر طبعا بيخلي الحاجه بتبقى هشه قوي كده وفي نفس الوقت طريه. دي بالظبط كانت معلقه، ان كان باقي من الباكو مش كامل طبعا. وهنحط ايه رشه ملح بسيطه كده صغننه قوي. زي ما اكتر مره قلت لكم يا جماعه الجلاش ده ممكن نعمل حاجات كتيره جدا ونوفر منه حاجات اكتر واكتر. يعني مش هقول لكم فطير فطير بالسكر، اي حاجه ممكن نعملها هي بالجلاش. وكده رشه بسيطه كده عشان بقى طبعا البيض، الفلفل الاسمر. تمام، غسلت اروح اجيب معلقه. وكمان هنحط بقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم كوبايه زبادي كامله. وهنحط كده زبادي. الزبادي بقى ايه بيخلي الحاجه بايه يعني ما نضيفوش
طريه جدا 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 وبتبقى حلوه كده. تمام يا جماعه كده حلو كده لحد كده تمام التمام قوي معايا. تمام هنحط شويه لبن بسيط جدا مش كتير، خليط سهل وبسيط قوي، بس هو دون بيدي ايه بقى ايه طعم للفطيره بتاعتنا، وفي نفس الوقت بيخليها كده طريه، وفي نفس الوقت ايه هشه ناشفه، يعني تبقى كده اهوت ايه ناشفه من بره بس طريه جدا 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 من بره من جوه، معلش سوري. جبت الصينيه اللي انا هستخدمها اهو زي ما انتم شايفين، وادي اهوت الخليط اللي احنا عملناه مع بعضينا. لو بس كده ايه نعمل بس كده اهوت القاع بتاع الصينيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. سهله وبسيطه قوي 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 يا جماعه. بالطريقه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. جيب بقى كده اول ورقه. تمام زي ما انتم شايفين المقطعه مش هرميها، هحتاجها ممكن احطها في النص. تمام انا بقى مش هحطها كلها، انا هعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم بالطريقه دي كده، نص بره ونص جوه. تمام وادهن بقى، يعني مش هتحط في اللي هي الجلاشه بقى عادي افردها كلها في الصينيه او الصاجه، لا هو زي ما انتم شايفين كده نص بره ونص جوه. انا حابه ان انا اعملها بالطريقه دي عشان تبقى زي الفطيره كده. تمام يا جماعه واسقي بس اهم حاجه كويس قوي قوي اني عايزاها تبقى ايه يعني شاربه كل الصوص اللي انا عاملاه او الخليط اللي انا عاملاه ده. واجيب واحده كمان، اعمل بس كام واحده بس معاكم واكمل ايه لوحدي كده بس عشان ما اطولش زي ما قلت لكم اكتر من مره. اهي المقطعه اللي كده اهوت اخليها ايه جوه، ماشي يا جماعه، مش هخليها ايه بره مع التقفيله، لا اخليها جوه كده مع الصينيه بتاعتي. اهو شايفينها انا قصدي عاملاها ازاي، يعني مش هحط بقى الورقه كلها جوه، لا زي ما انتم شايفين كده اهو شايفين. واسقي بس كويس قوي قوي كده اهي. مقطعه مش هتخسر، هنخليها برضك هنحطها في النص. مفيش حاجه تستريم يا جماعه، خلاص في الغلو اللي احنا فيه ده مفيش حاجه تستريم خالص. زي ما انتم شايفين كده. اكمل انا بس الكميه بتاعتي عشان ما بس اطولش عليكم ونرجع لبعض تاني. اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه حطيت النص الورقه بتاعت الجلاش بتاعتي، احط بقى الحشو بتاعه اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ايه بعد ما خلصت على فكره بره التصوير حطيت كده بقى ايه نص معلقه ثوم علشان خاطر تدي طعم حلو. انا بحب الثوم جدا في الاكل يا جماعه، بيدي ريحه كده، وبالذات الحاجات زي السجق والكبده والكلام ده ريحه روعه 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 روعه. انا مش هقول لكم بقى ايه كل مره اقول لكم ان اول ما الحاجه بتخلص خش على الاكل على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى كده اهوت طبعا عشان متبقاش عاليه معانا. انا حبيت ان انا ايه يعني مش اقول له افعص السجايه، لا يعني حبيت ان انا اديها هاريه شويه بحيث ما تبقاش عاليه بالطريقه دي كده اهو شايفينها اهو كده. حاجه سهله والله، ولا تشتري من بره ولا حاجه كلفت حاجه ابدا، كلفت بس انك انت تقف شويه في المطبخ مش اكتر ولا اقل. هم برضك مكمله بقيت نص الورق بتاعي، اقفل بقى ايه الفطيره بتاعتي اهي. بس انا برضه بس حبيت بس اوريكم ان انا ايه الحشو بتاعي خلاص خلص كده، والصينيه بقفل فيها. سهله قوي يا جماعه وبسيطه، ويا رب تعجبكم. متنسوش يا جماعه بجد دعموني، كانوا محتاجه دعمكم قناه. يلا نبتدي بقى كده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، ناخد بقى واحده واحده ونقفل على الفطيره بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده اهو. واسقي اهم حاجه بقى عايزه اسقي بتصير كده الفطيره اهو. قفلنا خلاص كده اهو. انا عملت ايه كده كذا كذا واحد يعني 3 وحدات كده، قلت اكمل معاكم عشان برضو تبقوا شايفين كل حاجه. تمام بصوا ادخل بقى ايه، اخلي الاخر التلاتة دول بقى ايه مع بعض عشان اقفل. شايفين عامله ازاي، واجيب برضك التانيه دي كده اهو. شايفين كده طبعا ايه الجو طبعا ساقع فبيخلي الايه حاجه تعمل بسرعه، وبالراحه كده بايدينا نبطبط بس كده عشان تبقى ايه السجق ما يبقاش عالي ولا حاجه. تمام يا جماعه. اسقي بقى ايه الخليط بتاعنا كده كويس اهو. زي ما قلت لكم انا كانت لقيت معايا جي 3 4 وحدات كده اهوت مقطعين خالص، رحت حطيتهم في النص مش ما رميتهاش ولا اي حاجه. شايفين سهله قوي بسيطه خالص. طبعا ورق الجلاش ده احنا بنتعامل معاه معامله خاصه عشان بيتعب بسرعه طبعا اهو زي ما انتم شايفين. رحت بقى ايه دخلت كده اهوت الاطراف
اللي بره خالص كده. نسيب بقى كده اهم حاجه بقى الحته دي كده علشان ما تنشفش مننا. طبعا هيتحط في الفرن على درجه 180 رف اوسط عادي زي تسويه الجلاش عادي خالص خالص خالص، مفيش اي حاجه. عامه انا عايزه اقول لكم على معلومه يا جماعه، انا نسيت احط جبنه في نص الحشو، فبنتي لسه بتقول لي فاحط لها الجبنه كلها من فوق. بالظبط كل حاجه لبنتي. الصراحه هي اللي بتصور يا جماعه وهي اللي بتمنتج وهي كل حاجه، هي صاحبه الفضل بتاع القناه الصراحه. كان قبلها اخوها وبعدها كده هي. تمام كده. بصي على بصيتها ازاي. شايفينها. دي بقى ايه، استنى احط بقى شويه جبنه كده ميكس كده. انا بقى ايه مسكت في مره بدل ما احط كده الجبنه في كيس وبتاع، لا حطيت بقى جبنه الشيدر على جبنه موزاريلا، عملت ميكس كده مع بعضيها زي ما انتم شايفين كده. عشان ايه حبيبتي ما تزعلش كده. حلو حبيبتي ولا حطيتي علبه كلها. ده يا جماعه اللي يعمل جريمه اخر الليل اما يكون جعان يقوم يعمل الحركه دي. بصوا مفيش بعد كده. يا رب بس تطلع حلوه كده وتعجبكم ان شاء الله. واول ما تشوفوها كده تقوموا تجربوها وتدعوا لي ايه بالوصفه الجميله دي. انا داخله جوه الفرن وما تخرج من الفرن عشان مع بعض حبايب قلبي. الصينيه يا جماعه طلعت من الفرن زي ما انتم شايفينها اهي. نقطعها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لكم ايه بصوا تبقى مقرمشه كده من بره لكن ايه طريه من جوه. طبعا ايه نوعيه الجبنه دي كل ما اقول مش هجيبها يا جماعه برضك بفكر اني هجيبها. سامعين قرمشه. نطلع بقى كده حته مع بعض ونشوفها مع بعضنا اهو. زي شايفين يا جماعه بقى عامله ازاي حاجه كده تحفه بجد يعني. بصوا بس عامله ازاي سجق بقى وايه ريحتها ما اقولكوش خرافه خرافه بجد. ولا نشيل حاجه من بره ولا اي حاجه. شايفين عامله ازاي اهو. شايفين اهي شايفينها حاجه جميله 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 يعني. عايزه اطلع الصينيه كلها الصراحه عشان ناكلها زي ما انتم شايفين كده. النهارده كده عملنا الجلاش او فطيره السجق في البيت، ولا تجيبيها من بره ولا اي حاجه خالص. فتره ما انت بالليل كده جعانه ولا حاجه تعملي الاكله دي. متنسوش بقى تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو واستنونا الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.